berlok ini pai kendet sepang ke election commission ke bansalong asam senam hang nah ka jela chongi mekhalia chongi hato ngakwa ban boi pe ni go ka jinggali kamla ka parti na kamla breu berkhat mepe amar ka hok ka jong phi ban chet ya breu na ya ka parti ngaskwa ban kentioi pi tangan ni gawe kadai ni ban chet ya breu ka ni ban nang ban ya sajang ta assembly badu badon gata ga main ramba ban kit klik na benta kari bat kacet pentu jangi baro gawe bat ubala ro ban ya dai ni ya ka peteng je ka jangi ka ban sawan na sai nasisni ya ka ban sacia ka parti kamlang namar ada jing jet ya ka parti ka badon aga bar tar ugro pat umlat kan yang te assembly untoy ayu kan yang jet ya ka parti haba berupat unang le kumtai ni berkat indai banjit ya bro kan badon ta gaman ramba panisat hak kajang pijang nang te assembly la ban chem responsible na benta kari berkat dulu hibaro kawe amna benta kajang toyara desimal ngota bro ban yang marwe pan long kumudeng lat marwe nang te assembly yota kan nyet amde bangin kwan toyara de tambang yo ya kata kentoi la deng klet ya pateng ikon ikti jangi tada perkhat bhagane kejingjet nami kemat kede napi nanga stang wat keno bau MLA jangi ulom babej MLA jangi menang banle henre babej napi mangaken budget yo MLA hagpor election ni penjab hat abang latip apa ba unde breu ban nang ban seta assembly ngidang chen tempat yang kena pat yang MLA kena suana lade ken ono babin banjit yang MLA tu perkhat ni mape yang ke ban sacia la senam tu perkhat pe kumno ubro penjat ban lesta sedar partau ang jela wikhalia ke jongi but panyata nam ta kari pat ke jendre jongi ubaton ya ta gaman ramba wat jet ya ubro ubaton tang kam business ni kam politics kecet yang berubah secara hukum tak keri berkecet beliau wajib itu berubah kuan toilet deh wat siapa bagi tak wespa wan pengap yang senang senang thong peda ke bisa hendrai ngak ngap kitang kena gawe terus simnya ke bisa naga kadem bat ikat wan pan ai ho berubah badon yang takat mangerang ba panyele nam tak keri berkecet beliau hibarok gawe tet perlok tangan hingga video kelakut buat nggak aku play rupi pelon page kena video ban snap hadup kot kena video ku play sibun